สุดที่นี่เรื่องเสียงที่ขัดที่ไล่ขาน local community point objection นั้นในเราที่ที่อันสุกซอยเวกไทยสิเลยตัวนี้ดอดซอยเลยเอาเลยกันชิฟมินิสเตอร์ฮีอาปุยเรียบไทยครบไหมเรื่องปุยเละสีพีร์รำขัดสงจังอ่ะ CBI เทปะช่วยตัวรินอันติเฟลตัว CBI เห็นรันช่วยตาเสทิลติสวลบางอันตัวรินอาจ challenge มีอะไรอ่ะอาปุยครบไหมอามาเห็นด็อกิเมนต์ที่อันไหนจะไทยครบไหมอ่ะเห็นมีทุกส่วนฮีอาบูดจังอ่ะอัตโตเพลงอินจิกเดวินเองเงี้ยสอยเอ็นังอ๋อดีซีขานอามาถูอินอเตียนี่ละวะสรการินติตุระอันที่อวางทุนในนั้นเปกวางที่ไม่อันนี้อดีสิมัลขกันบูร์บุญวังที่กันเหล่าเดวะติชวนอาบุลทุ่มลุตุกข้าสอยลวิลาตัวนั้นอโลอินทรันนาเดวเบอร์อาฮิจูจุลัยนี่สอมปังอาสังนี่เลยสอมปักวาCommand Air Defense Officer นะ Revenue Secretary เนี่ยนั่นแหละข้ารอนทนอัตรังเฮียนอันนี้อัน number ฮี EAC oblique S6219 oblique 1 oblique 7 oblique AD อันนี้ตาเฮียน Command Air Defense Officer เฮียนทิลปลีอารอนเงินอันนี้ปะขณะจวนอา survey map อาราม survey map มินรันทอนอุลาอัติยาปนินา non encumbrance certificate เฮรัมเฮียนบวยนะเองมาอันนี้ละวันนี้ติ certificate อัติบกะปฐุมนาจวน no objection certificate จุดจรนเงินบกะปลีนาจวนอารามมันตุรจัดแห่งทิลตหีรอนติเฟลตูรินอังเงนาอันเล่ข้าเฮียนอั subject a heading เฮียน land acquisition oblique outright purchase อันนี้ข้า land acquisition ที่อันตุมข้า outright purchase ที่อันตุมที่ข้าอัลังงาละสุดที่ดิโลเซง land acquisition ที่เหตุตกไหมอะ oblique outright purchase หันที่เขรข้าoutright purchase เลยตุ่มน่าอมันนี่เราจนอัตรูลในอมทอดลูสว่างอินอัติรจังเฮียน defense ministry เฮียนอาปุลุงเลยอารามจบเลยในตุนีนัดจบเลยตุมินมาอันรอนลาตีอาเจียงนี่ติดส่วนอันอินการเฮียนอินดอร์น่าด็อกิเมนต์เองก็มาจัดเอามาสอยเซนอันนี้ละวะงะอาพอยมาจวดอะไรเลวันจวดเจ้ากันจุกังะอันอินการอินเล่ขัดทนต้นน่าจงสงเฮียนมิโซรัมสุรการอัตรงา outright purchase เนียลนะ outright purchase อันนี้ตัวอันนี้โลกันรัมดาน BFR นัวยาเอโม371 G เอโมรัมมิจวนไอตัวกันเนี่ยกันสัลเตลเทลวังตียาเนียลนะฮีสุนหันปักฮัดมา MNF สุรการหุนอาคารอมโลดล้วนช่วงสักอันนี้อันนี้นะตีเตะทั้งนั้น outright purchase ดูรินันรอนโดระอันนู้นละมาเลขาอินทอนต้นหน้าปกขานมิโซรัมสุรการทั้งอา Indian Air Force เนี่ยนั่นเลขาจุกกะลาปกขานอาสับจะกาเฮียนล้านคุยสุนoblique outright purchase ที่มิโซรัมลำสุรการพอยอันมังเวตเซลนี่ส่วนเองที่กงไป outright purchase อันเดียวลูอันปมปุยติดลุกอันนี้ให้ฮีอปอยกันที่ชวนนี่ช่วงนี้ว่าชวนเลขาโลมเลปอยหมอชูSeptember นี่สมนี่ปรุกสังนี่เลสมปกว่าขานอันนี้number F 14011 oblique 327 oblique 2019 DCA oblique 17 to 18 อันนี้ให้ฮีSenior Officer in Charge Administration Headquarter Eastern Command เนี่ยนะเลขามิโซรัมสุรการินอาจุกทอนอันนี้
soi chiang về heta po hian a subject a hian a heading a outright purchase ti hian zuk bang ve tho ani hei hi chu phat thei ani karing lo zia ka mania hei hindu chuan a copy ka kol re na chiang thei khop mai heta hian enge an zuk hril Mizoram hian Defense Ministry hian engan zuk soi pakhat na chuan joint survey kan nei to tian zuk hrila panina chuan hei a map po kan ron thil tele antia pathum na chuan he ram hian nei tu chiang kwang tak clear ownership ani ni tian zuk hril boka anei tu chung sanga hian alo buai ani point ZPM hian ti pakhat ma enroll na pakhat ma kan nei lo MNF sarkar khan anei tu pa hi anei tu dik takani ti hi an lo zu khil fel dai to kum sang ni som pakwa khan kum sang ni som pakua kum tuna sang ni som ni paru a inkar la khop mai tirao a inkar la khop mai sang ni som pakua tanga in tran to niom ta khania tuna sang ni som ni paru kania in aram ripo GPS coordinate chinfel thapani antibok tin nan Engkim branch ani chu boy tu ma anei lo anjuk tibok a chiang tin no litigation antia thu boy la boy eng ma heram hian anei lo antibok sai ngau ngau mai cho la ni leinem po speaker he ram hi ram ruak thale ram beren lan ani anjuk ti ni beren lan ania wangin environment clearance lak po angai lo an lo ti diam to environment clearance koi tang kan lak thin forest atang ni thale ram a chuan forest om lo thil tro po om lo chu wang chuan environment clearance lak po ngai lo ti hi sarkar khan azuk hril ani tin heram chunga yan mi cheng tu ma lua tu anom lo wangin rehabilitation pek tur tu ba anom lo ti yan hril bok tin heram leitur chung changa hian objection a om lo antibok chu mai ni lo local community point objection an nei lo antibok afel thua mai ni tun nuwa visin NGO in an chuti khati kan ti thar le a chuti ni reng siang ate khati lai khan local community point objection an nei lo ti te hi an zuk soi vek thai si le tuin nge dot soi le Sumen nuwa chuan November ni som pasari sang ni som nia letter number F14011/327/2019 DCA/26-27 Ayan thon thalia heta hian joint survey nei thu anjuk ril non le heta poimo chu state sarkarin no objection certificate po aron pek to chukha ti hian ziak ni no objection certificate chu pek nge je PM pek hi ani lo an lo pe dai to ni chuminon le chuan August ni som ni pali sang ni som ni pakhata lekhan zuk thon le a number F14011/327/2019 DCA/29-35 heta anjuk ril hi chu ram nei tu tenen aman hi kan in befel vekto square feet a cheng za somriat panga turin in rem ani ti hi anjuk ril le to bokani
soi fel ngai zong zong chu a fel vek ani mai amanan la dong lo ani mai midang hi in pu tur aom lo he thila hian ti chuan September ni sang ni som ni pakhata lekhan zuk the thalea hei hian number F14011/327/2019 DCA /38 to 46 ania heta hian engen zuk soi sipir ram a hian aram chin ti chian ania boundary pillars som ni pakhat kan phun fel to e leng pui rama po hian boundary pillars a som nga pani kan phun fel diam to tian zuk hril le ni chu chau chuan ni lo visit to nei tu tenen atang te NGO le civil society atang tin clearance lak vek ani to tian ni VC atang te NGO atang te clearance lak le lak lo chung chang a hian I ve lam mi te khan soi tur an nei lo an mani hian kan la vek to hei an tian thelu ta lom le a letter number nen ka soi vek kha ke ni min mo pun na tur hi om lo reng reng a lo fel lo ni chuan an ti fel lo ni mai ni tin hele kha hian aram man po square fita cheng za somriat panga ni tura in biak felani ti hi an hril le baka a red hi railways tele NHI DCL tena ram an lak na red ain atlom zok ani tinan zuk soi moi nge ani October ni som ni panga sang ni som ni pakhata ruai to lok pak tak pakhat chuan chak takin lo tiro kha thil kha ti le kha aron thel lut boka aizol di sin hena a khang neu chu soi lo wila July ni som sang ni som ni pathum hey covid lai chovel khania kha wang khan a khai lek ve viau ni in alanga atira akal chak vut ai khan covid chovel khan adile ve ni hian alanga heta lekha an thelu le hian number F14011/327/2019 DCA /L&B/81 through 85 ania ran soi chip chir ve kan chiar nge tiang hei chu ku speaker rem ti nain The proposed land has been cleared for non-encumbrance/litigation by the respective village council authorities. Atiani, si phir chaw soilo. By the respective village council authorities, si phir leng pui ti na ni chu. For having clear ownership details. Further, it is to inform that all clearances from NGOs, civil societies, have obtained to avoid any problem for Ministry of Defense in the future. Ain tiboka. Kaka insiya klapa ni. Chuchuan niya Elaya ale khahi kan shir chuak lenga ni som tlasari sang ni som ni pathum ami ain soi chian zia chu in the case of Leng Pui land Mr. Roming has been authorized by other landowners community as the authorized representative kan sarkar kalta khan Roming lian hi ram nei tu dang zong songin an ai o tura an ruat an authorized ani ti an lo zuk hrila lom le
wherein entire number acres of land is having clear ownership title as per the office records available and check white number number it is encumbrance free and not under any litigation. The landowners are willing to part their land for establishment of the first IAF unit in the state of Mizoram, Taite-a and Chiang. So bang chuanin a Chiang Kuang ang rengkop maya ta chuanin khatiang khopa chianga an lo ti to khachuan a puro minglian a thleng khan a rightful owner ani boina nei lo an I on authorized ani ti zong song aman asoi ni lovin MNF sarkar khan asoi sak ani ei sarkar le khani so wangin khati khop a ani khachuan defense ministry tan chuanin har sanai ma omlo ti lo thei ani lova an ma bak chu man in hlan khani to maya ta li system in chu tin khatin ti ang kan ram dana ti kha ombok si lova a fel fai thu aman point biak rem thu atlom thu Engkim anti vector awang khan an ma bak chu man in hlan chi khani to mai ni ti chuan anin hlan man talo lava khati lai khan kan sarkar ma khan loi hlan man ni seng an ngoi mak ang an soi sel mi lawang resolution in an pulut mi lawang a chiang hei ten roaming lian le Henry chung chang te hi ke di soi chi pon lo an ma ni kar thil ni a ke ni soi tur po om lo so chu sarkar in lo riat pui vek do in mun kan thal chuan then kha chuan an commissioner ti chin ka hau an tia an hawai ataman va thal chuan in a commission tu khan ei ve ni maya chu an mani in kar thil ani kan riat pui bok lova kha chu kha khaloni ta sila kha ti song kha sarkar ma sa hun ani ti chuan keinin tlai kon nuwa sang ni som ni pali kum tluan khan kan thelo reng he ti lom ni sang ni som ni panga ni kum tira arim hi kan friani GAD a kazo ta kan fellow antia revenue a kazo ta kan fellow antisia khoya nge bo om don le kan tia ta chuan advisor to CM puti bi silal ven chunga hian DC hian a colony ke ringa tia lovanga evente katiani avanga evena document enga mo chu aron peita ngoiro logo het tosu kantia kan soltirani chu he house ne a po hian mak kan ti thu ka soi ni kha tisuan kan han sira tuna ka soi ta ang zong kha kan thil mung chu ni ta kainin ti thai nge mo kan nei to le he thil hi defense atana national defense atana strategic importance ania he aram man ba ka hian installation atan pheichon ai tam hi defense ministry hian an la seng don ni omin country a chote khoparam ven himna na tulan ti le kan tun lai geopolitics din muna Mizoram poimo zia te kan thirin lo soi buai tangot ni lang a soi buai na chan tur point kha kan nei box si lo fil lo kha om si lo fil vek ti vek khani box ya khatianga kan lo soi buai chuan central sarkar point min mu dan kha ram ven him na ngai poimo lo apo min ngai theni chu wang chuanin pele top mai ro kanin tia kan pele topa chutin khatin ti po kan nei lo ziak kan nei lo a trong ka point eng ma kan cha lo pele top mai ti chuanin chumin no lo ka chuan me ni nga sang ni som ni panga khan India president hian poisa hi sangson tarup mai ni ti chuan me ni som panga chuan secretary land revenue ne na chuan ni lo zone ni som ni pasari chuan defense officer chuan eyes all this ne na Mizoram Rural Bank aron deposit fell to aron thil tamai ni
ข้าข้านั่นนั่งทำไมนี่ไอ้การะคานเอ็งมาข้ามีการะคานกันสุรการนัวกันสุรการเล Defense Ministry เฮียนอินดอร์นะเลข้าประคัดมากันในลวินกเสียในตัวป้อมต่อลงที่ส่วนที่เฟลซาจุยนดีซีส่วนนี้เอาจุยเซลอันนี้ไม่ยะที่ส่วนปอยซาโพสอันนนดาตเดอร์จูอันนี้ไม่ยะข้าที่ลมเจียจูอันนี้ทำไมยะที่ส่วนเฮตียนี่ส่วนที่อิน Revenue Department อิน outright purchase ริงอดส่วนที่กลวังที่อิน list system อินคัลตูร์นี่อามันเลมัวลโปเฮ preliminary notification ชัวนัวจินเฟลเจ้าตูร์อันนี้preliminary notification โปชัวลวินเฮติแข่งเฮียน local ปุยตอนิสิยาด้านอังกันรูดรัวเลสิเราชวนดิกดอนโลตีอิน prelim notification เต public notice เตอันชัวจุยตาด้านหน่วยอัฐิจินจินะด้านหน่วยอมเทนตูร์ขานมาอันละจุยเวตาอันนี้ไม่เต็นไฟนี่นักกันเห็นอารอนเซนดานฮีขัดยังอันตีเวกนูปอยซาโปอาลูเวกนูเจ้าข้างกันเห็นนี่รอนเซงอันนี้ข้ามินการะข้างเองไฟล์กับหุมาชวนกับเฮบิกโลที่ชวน Secretary เฮียนนี่สอนเปรียบทัศริยะเฮียน Revenue Minister เนน่ะโนดซีตาอารอนเจียกชวาเทนไลฮีกันเชียร์ชัวกังะเฮลัน acquisition case ฮีด้านปังไงอังลัน acquisition process อังะสเตทสุรการินอักลปุยอังะกลปุยอันนี้ละวะเต็นปอยซาโปฮีดีซีอักาวนะทุนเฟลนี่ตัวเตียนี่การ consolidated account นะยันลุโลเรงเรงเจงขัดไหมดีซี account ตัวนี้ลุนี่เฮตียงะ DCI จอลินรำลากในตัวรัวมันนั่งกลปุยเวกตัวนัวล้าน acquisition act อังะกลปุยอังไงเลตักเสียวางินอธิเชียน revenue secretary เฮียน Revenue Department preliminary notification ชัวตูรินมินรอนนอร์เลตาจุมยังชวนมันโมตกินไม่นิสมปังอาสังนิสมนิปังอาอัจวตาเฮมินหัวยัน final notification ชัวเลตโปอลังไงโดนะเฮมิยังยันตัวน่ะ proposal รอน submit เลตาอันนี้ด้านอังะอับุลทูมาทิลตีเจียอันนี้ละวะด้านมังกลปุยอัตรูลวังะ Revenue Department โลกัลเลตาอังเดวอันนี้เบระLand value assessment ilo po preliminary notification chua nuati chau thin tur ani line hemi ma yan land value le rate hi eyes all this in alo chut fel vectoni tiani ti chuan hetiang angi thilom dan ania wangin achunga rotna nga athei anga dan anga kalpui mai hi atrul mail ani ber maye tin minister nena secretary aron ziaka Tichuan Minister Poin hei film khur takin Engkim kanan zir Chianga tuna antiang hian low approve mai chi ni toina lange aron ti chho velia chu ni som priat nia khan kein kalodonga note number 36 tiang hian ka ziak ani till hi kan fiat vele eyes all this chu local kalpui sui to lo turin fiat tirani tilom zia zofi ani nuin a document kan kova chung document te chu en ani nuwa sarkar ma salam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti fiat alo ni ta mi malram nei tu le le tu in kar thil ania wangin chunga rotnang hian tuna chuan ani ang anga kalpui ni mai toro se katia hei ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga jingdar khatle mini som li pakhata kaziak ani I file chiang thei ko mai ti chuan CBI chungchang han soi le tai la CBI chungchang a hian pu na sang kan to ka thilom je chu kan sarkar atanga ni som ni chungin ni som ni pariat December sang ni som ni pathuma general consent kan pe ani amaro chu India dan pui pathum te duan thar aloni ta ka khan mana general consent in pe kharin thei ani tolo he dan thar nuaya hian atharin inon ti le anga yan tia kan ti le na tur po fo manon thil tel thapa ti chuan danin aphut awangin zon ni som ni pasari sang ni som ni le palia khan kan chua non le ta chuan
ama dang lam hret na oma ka afo ma khan ronti ani tlatawangin Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 ahian State Sarkar noya na thokte chui turin State Sarkar consent lak ngayang tihi ain zia tlat awangin keini point Mizoram chunga Central Sarkar noya na thokle Central Control Public Undertaking zong chu kan rem ti na lalowa direct ka ansui kan phal sakani CBI ne na hian kan Mizoram Sarkar noya na thokte ro chu andu tu akhatia anron chui ngot kharem kan tibik lova then section number 6 ahian alo chuang boxia Mizoram Sarkar na thok anlo in nam noi ni chuan ahan pa consent pek mai tur ani a blanket khan kan pe ve talowani chu aumdan ani a tapo hianin anota po hian ka siak chianga Chief Secretary in aron ti chawa ta chuan hetiang hian not si ta kalozia kani This case is likely to involve officials under the Ministry of Defense for which only CBI has an access. Therefore, the CBI may be immediately requested to conduct investigation on a fast-track basis. Mention may be made that government of Mizoram has already given general consent to CBI to investigate officials and PSUs under central government, whereas consent has to be taken from the government against officials serving under the state government. If and when the involvement of any official under government of Mizoram is established, consent to CBI for investigation shall be given at that time. Katisa thap ni Mizoram Sarkar noya na tok anlo involve ani chuan chumihuna chuan consent hi pek turti hi ta hian decision kasiam ngala kaziak ngal thap ani ti chuanin notification ni somni pathum February sang ni somni paruka hian CBI nena kan thlenta ani ten ram acquisition chungchanga hian asei de dua khatia lamkha Central Akle Mizoram Actin soimaila an Sarkar khan lan acquisition act kha an lo siam ve engatingan lo siam veri ngot kha makkatia Central Acquisition Act 2013 hian State Sarkar reng hi Central Acquisition Act chia Acquisition Act an siam hi oi lo reng athiang lo hulhual Central Sarkar achuan compensation pek turania anam velute thai velute aril runat thoina solage atan alet pek zel turani nuai za kha ka compensate ni chuan solage siama nuai zadang chu Central Sarkarin ram nei tu te hum halnani chumi ang tluk chia dan fran kan du chuan kan siam thei chumi ai tha kan siam thei bok chumi ai chia kan siam thiang lo rim so bangin keini Sarkar ina sang ni som paruka kan lo siam ve kha an lo reve lo nge ni tilom dia hi an ding chang chi khan lo renga ko tina paita ni kha so wang chuan acquisition act chung chang a hian dan than kan siam ve do ni chuan Central Act aya tha siam angaya a hek lu tuk don so wangin an dan kan lo pom ve mai kan ti turania elai hian ni pom ve ma ngu kan tia kan ron pulu talung rual takin kan pasani kha anua engat ne kan soi boile o kati tin SIA chungchang hi kan soi le anga emi social impact assessment hi siam turani a siam lo theidan exemption awmboka section 40 a han urgency provision awmani chuta chuan kang engemo thil emergency chi frang le national security atang te khan ani chuan urgency apomani section 9 a hian chumia wanga exempt theina dan chu a inziak le a section thum na hian churam lak tura chu district chunga mi ani chuan kha mi district a district collector kha appropriate government na puan thei ani anga inti thlapani
Central Sarkar ani lo Parliament ani lo eleng puiram CP ram te Aizawl district amian ni chu wang dan ni na soyang thlapin Aizawl DC kha appropriate government ani thei ti hi dan kha en tlang la in hial na tur awm lovin karing ti chuan sarkar masa ina sarkar masa khan alo pe to a voi som ni pasari mun som ni pasaria kainin an masop lo thei lo na wangin ram ruwa kan ye thale ram ani te ti te chia wang khat lo thei lo in kan han pe ve voi khat min be ta chia maya BSF 10 border outpost an siam nan mun som thum pakhata an lo pe to boka home ministry ya IAF tan po yan puk puyan lo pe to boka tin chu ba ka chuan southern campus tan te tuizem hun na mai mai tan te po POL di po tan te pon lo pe awa in ka bel khoma za som ni ani inoi lo chuan hei hi a document ani chu bangin he nga te hianin kan in le pu chiam mai zel hi chu a fu lo manga o ka ti ti chuan in pu speaker kainina kan han ti ve kha chu outright purchase tur nilovin aram chopa lovin aram nei tu chu kan ni reng tur ani a hoin horo se kan tia kan siam rem saka ti chuan preliminary notification chu ma hawa aret le area zong boundary pillar ne na lo ti fel vekha ti lo tur ania ma sen lo ti lak lo to sia dan zoma kan lan thein turin preliminary notification te ka kan chua chop ve tamai mai ani kha kha chu ti chuan public notice te po chua chho ani khatiang khan chin fel nga ya piang kha kan chin fel sakta ani ber mai elai hian indem natur awmin ka relova ti chuan CBI in an chui do na khami an account na poisa lut ho kha kan threwa kami te khan tu te ne na ngan pek chua ti kha fin fi ania chuta chuan adong tu kai ni singa en kan lo omani chuan kan bang ngamang tin mania kan in challenge to ngamang kan ti theu khan ka ria kai ni singa mi in kai noi kan lo om chuan chu kan chan tur ani mai helaya egma chiang lowarin thua in pu ton vak hi athalo kai ni pon kan pom pu lo chu chu tiang chu ni tu ken singa collaborate chung chang ka soi to kha po khan lo ti fel vek to kha khania kenin ti thai kan nei to lo danangin kan an kalpui chole angai do na kan an kalpui chole nga pu speaker miron pu reng to su se kan ti tur danangin kan kalpui do na ni mai tin collaborate pe chon thil fel lo tak po lam lo are te po na ti chiang lo wa ten khatiang outright purchase ti te po kha om lo ai chu fel taka kalpui thai mai tur nin alanga ama ro chu an lo kalpui dan ro chu ain ang tang khop mai til ti fel ngai zong kha no objection ti zong nen an ron ti ani